I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello everybody, masih berkembali lagi di Kreasi Anak Cipende. Iya, berkembali lagi. Sekarang kita ada di sawah, kebun-kebunan sawahan, gunung-gunung ya. Kita syuting sekarang di sini. Pokoknya tetap ikuti terus. Sorry ya guys, aku tadi kelihatan. Kreasi Anak Cipende. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Hirup mah kudu ciga cai herang, sederhana tapi loba dibutuhkeun ku batur. Look me in the eye, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. Hirup mah ulah cara babaturan aing, datang pas butuhna doa. Hidup mah kudu bermanfaat, lain manfaatkan. Aing mah lain sieun ku awewe, tapi aing sieun teu dibere jatah, ke aing mah bete. Segelis-gelisna awewe pasti hidupna pernah bubangke. Orang Sunda mah unik. Sendoknya disebut senok, ember disebut emer, ai hutang poho. Hutang mana? Maaf. 2 bulan jadi bayar. Poho maaf. Hirup mah kudu jiga sandal jepit, najan murahan tapi bermanfaat. Mang, bermanfaat. Iya. Punten. Hirup mah udah juga pangpung, najan tuntas tapi tetap kuat. Hirup mah kudu jiga manggis, genting, luarna hideung, jerona bodas. Cenah kan. お前は Hirup mah kudu senjata kacau, kuatnya najan eueuh jantungan hirup keneh. Pang, coba aya. Kenapa oge anjir hati naon atuh ayeuna. Satu kata buat mantan, jaga kesehatan ya. Besok aku mau tunangan. Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini. Tuhan wabarakatuh, sampurasun jeung kasadayana nu ningali video ieu di Kreasi Anak Cipende. Tong hilap, tulis di deskripsi komennya. Lapoho ya. Oke. Tong hilap. Tuh, oke. Share, like, and subscribe guys. Abang lagi nyemprot virus corona. Saya mau disemprot. Coba semprot dulu, periksa. Nah gitu, pencegahan lebih bagus ya. Oke.